Sister Dlamini, ngicela nje mhlambe usithathe usibeke nge-organization le enize ngayo ukuthi nenzani ama-services nje usindlalele. Sister Dlamini oqhamuka eKetamena Clinic khona la eMayville. Ama-services akhona sinawo maningi kakhulu. HIV, PEP, ilokuvikela igciwane, ukuhlelwa kwabantwana, ukugonywa kwabantwana abancane, ukuvikela ukukhulelwa enganeni ezincane kwentsha, ukuklinwa kwebezidakamizwa. Siyaqoqa sinane youth lapha eKetamena. Laba abasebenzisa izidakamizwa sebaqoqela ndawonye ukuthi bangasayisebenzisi izidakamizwa. Sihlale nabo lapha eKetamena sinendawo yabo ye-youth. La sibanikeza khona amakhono, benza izinto, badlala ama-sports, sibanakekele, siba-check izifo, sibanikeza amaphilisi because abanye abanabo abazali. Kuzwakale ngathi ni-full house nje. Si-full house eKetamena ayikho into engekho. Kunabazali abahlukahlukene kodwa su-Department of Health sinakho konke kufanele sikwenze. Sinohlelo lwe-youth kahle. Alukho uhlelo esingenalo. Mhlambe laba eninabo kakhulu isikhathi esiningi nibathola kanjani? Nibathola mhlambe la edrobheni or bayifikela? Do you have a program whereby you go to them ba-collect or umuntu uzela? Abanye babo bayazifikela, abanye sibathole khona lapha emphakathini waseMayville ngoba siyaphuma siye emphakathini. Siba-check khona emphakathini wakhona, sibabheke, sibaqoqe, sibalethe ngaphakathi. Abanye bagcina sebetshenana-ke, sigcina sesinethimi enkulu-ke. Abanye abanabo abazali, abanye siyalandelela siye emakubo, abanye ke sibafunela ama-social worker bagcina behlale home. Ngisafuna ukuya lapho njengokuthi iMayville i-informal settlement jwayele kusendaweni enjalo use of drugs kube into ephezulu, i-level ephezulu maningi kakhulu, but ngalokho siyakwazi ukubaqoqa wonke lo mphakathi because even la kombilo sikhona siyahamba yonke le ndawo. Siyakwazi ukubathola, sibalande, sibuye nabo, siba-check izifo zonke. Abanye silandelela ukuthi ekhaya kukhoniwa noma akukho umuntu, sinendlela yokubaqoqa bonke, sibanikeze i-treatment yabo ngokwevele because abanye basulelekile ngokwegciwane la-HIV. Abanabo abantu ababa-checkile, abazazi futhi abazi nokuthi umunye ngangawathatha amaphilisi but ngangingazi ukuthi awani. Sibazi ukuthi sibanikeze i-treatment yabo, sibalandelele. Bengithi ngisafuna ukuya lapho Sister Dlamini ukuthi can you briefly take us through the process ukuthi umuntu mefika nimqala kuphi kuze kuyefika egcineni? Siyaba-check nje, senza yonke i-full check up, sikona silandelele ne-social worker lethu sinalo futhi khona nalo ngaphakathi, silandelele ngengane, siqale ngonompilo basendaweni bahambe befuna umndeni ukuthi ukhona yini na because mangabe ingane ingenabo abazali siyakwazi ukungenelela thina social worker liyakwazi ukusayinela leyo ngane, sikwazi ukwenza yonke i-full check up enganeni, silandelele ukuthi siyayithatha yini. Sikwazi ukuthi siyithole kanjalo ingane ukuthi sithathe siyenze yethu if ukuthi umzali akekho. Mhlawumbe iyakwazi ukuthi igcine ithola nento njenganomazisi. Yes, baningi sesibakhiphile kakhulu lapho, sinabo lapha eKetamena abantwana abafike bengenawo ama-ID. Siyahlangana nomnyango waka-Home Affairs sibenzele ama-ID. Siyakwenza nalokho. Asikhulume kakhulu nge-use of drugs amongst intsha, hence you are outlining ukuthi nifocusa kakhulu entsheni. Ngoku-experience yakho abaningi mebechaza nihlangana nabo for the first time bake bathi bangene kanjani? Abaningi bangena ngokuthi baye bathi ekhaya ngenxa ungakabikho umuntu, omunye umzali ekhaya vele uyaphuza, ubaba uma behlala kanje, amanye bayi-products ye-rape vele abanakiwe, agcine ethi umuntu mina nga-decide ukuthi ngihambe nabangani. So mangihamba nabangani ngagcina ngingena ey'dakamizweni, igcine yenzeka kanjalo. So kuba kuningi kona abakushoyo phela beyabantu abasha ukuthi ngangena kanje, friends, peer pressure, isimo sasekhaya, izimo ezahlukahlukene. Khona omunye ngaye ngam-interviewer who is a former drug addict by the way, wathi ngokuhlala kwakhe ne-experience ehlala nalabo abhema nabo besilisa bathi bafakwa abesimama. Hayi angeke ngize ngazi ukuthi bafaka besimama ngaphela besimama ngicabanga ukuthi nabo balandela besilisa, even leningi labantu besifazane ababhema ama-cigarettes bathi bawathatha kubantu besilisa. Ngesize sazi because i-cigarette isikhathi esiningi kwangajwayelekile ukuthi u-cigarette ubhenya umuntu wesifazane, but manje sekuyintsakavukela nje soyambona umuntu wesifazane uyabhema i-cigarette. So ngesize sazi noma kuyiqiniso noma kusilona. Madlamini, on personal view yakho engifuna ukuyithola, do you think our government is doing enough ukusiza labantu uku-avoid nje
for i-prevention ukuthi bangaze bafike? Is our government doing enough? Not at all bandla uhulumeni wethu Where is the lack? Ilekhi phela ngikuqala nje isikhathi isidakamizwa laba abantu abafika sifuna kulandelela umsuka lapho siphuma khona ukuze kwaze ukuthi kufanele kuba kuthiwa zikho kukliniwe yonke into ngabe ingane azikwazi ukungena kanje ezidakamizweni nezicitheke nezidakamizwa uhulumeni wethu akenzi ngokwanele mina ngiyasho ukuthi akenzi ngokwanele because azikwazi ingane ukungena ezidakamizweni why lezi dakamizwa zi-available kangaka why lezi dakamizwa zitholakala lula kangaka so inkinga zonke ziqala lapha. So ngokubuka kwakho wena if nje bokunika i-chance ukuthi ukhulume nohulumeni ukhulume no-president ukuthi akenze something yini okubona ukuthi ingaba indlela elula esheshayo engakwazi ukukhatha yonke le nto? Bengingamtshela mina uhulumeni ukuthi even abantu bokufika laba bafika nezidakamizwa lezi esingazazi nesingazazi kaze sizibone makungalendlela ukuthi umuntu ofika eSouth Africa ongenayo la eSouth Africa ongena ngokungemthetho nezinto ezingekho emthethweni makamkhiphe Nkosi yami kube nendlela yokuthi uqikeleleke izimo zokuthi bangabi khona la lezi zinto abayisebenzisayo. Tell me kunzima kangakanani ukudila nomuntu oyi-drug addict esafika nje ezoqala kunina kunzima kanjani engakakwazi nanokuthi accomply nezinto enisho? Kunzima kakhulu ngoba phela afuna until azazivumele akuba lula makuukuthi umuntu osethi mina ngikhathele ngiyafuna ukuthi ningilekelele but mangabe engakathandi ngoba usazokhala athi uyagodola niyamflasha nenzani athi akathanda akekho right usasongana esiswini athi kubhlungu usazokhala usazonikeza inkinga akubi lula ngempela kufuna umfundise nendaba yokudla abakuthanda ukudla isikhathi esiningi babonye bona beluzi weight beneskin esingekho right kwenzeka zonke izinto because bayahlupha kona uma engakathandi engakavumi la but ke kuyenzeka. Mhlambe nje sesivala ungafisa ukuthini kulaba mhlawumbe abafisa ukuxhumana nani khona ukuthi omunye ukude usenkingeni nalento useyafisa ukuphuma nitholakala kanjani mhlawumbe? Noma singeyona ke indawo eyi-rehab but siyakwazi ukungenelela simsize umuntu ngoba phela uma ufika uxoxe unesi uyiyona yonke into uma ufika ukhuluma sinazi indlela zokuthi singenza kanjani sikhona khona lapha eKetomena Clinic ku-25 Calendar Road. iKetomena Clinic yahulumeni inendawo ye-youth ngokweminyaka i-youth iqala ku-10 to 24 years mase la ku-24 years kuya phezulu basezansi sinendawo nje ye-youth kuphela so kuzozibona wena ngokweminyaka yakho ukuthi ufola kweyiphi category mase sikwenze lo hlelo lufanele ukufanele. Sesivala ngicela ukhulume nongakaqali ema-drugsini so une-experience udila nabantu abangenile sebehlule ukuphuma abanye bagcina bephuma awukhulume nongakangeni advise ongakangeni ngingathi njengasaqala Nkosi yami because akuyona into elula le ngokubuka izimo abadlula kuzona umuntu eqeda ngempilo yakhe engasakwazi ukuya phambili engasakwazi ukuya emuva umbona ukuthi makasena choice manje into ayikhetha ukhetha ukufa. Ama-drugs awayisani indawo ngeke uze uye endawo ngempilo uma ngabe udila nama-drugs ayikho into enhle ukuthi noma uyimpumelelo yokuyithola if ubhema ama-drugs ongakaqali say no to drugs. Sister Dlamini, we appreciate your time. Thank you ngiyabonga kakhulu.